Branko je zavolio Liverpool 96. a svoju privrženost ispoljio i tako što je napravio zastavu posvećenu legendarnom kapitenu. Sa puno emocija priča o momentu kada mu je uručio prije 20 dana u gradu Beatlesa. I on izlazi i ja sam raširio zastavu, bio neki vjetar, on je taman malo digao tu zastavu, tačno mu je nekako došlo da vidi o čemu se radi. On je momentalno počeo da koči, zaustavlja se, spušta se staklo, ja ne vjerujem. I on kreće rukom kao ovako put flomastera, tačno on je mislio da će autogram. I ja onu zastavu brže bolje nekako spetljam i kažem Stivi neću, kako prilazim auto, Stivi rekao neću ništa, ni autogram, ni sliku, ništa mi ne treba i samo me gleda, ne zna što ću. Ja rekao imam jedan poklon, to je rekao jedna zastava s jednom porukom na nju od svih navijača iz Crne Gore, pa rekao ako hoćeš da uzmeš kao poklon, jer ja znam da ti ljudi ne uzimaju iz bezbednosnih razloga skoro ništa, svakakvih ljudi ima. I on uze zastavu, reče kako da neću, pozdravi me, uze me za obodvije ruke, kaže hvala puno, ovo mi znači baš mnogo, kako da neću da uzmem, to je baš meni veoma drago. Ja tu van sebe, on je uze i onda su krenuli, ja sam se tu zahvalio, kratko smo nešto popričali, ja sam mu se predstavio, pošto ja i on smo se već slikali jednom kad je bila Crna Gora, Engleska, tu sam mu se predstavio, da on nije se sjetio jer to je, mislim, ima milion takvih ljudi oko sebe, to je, mislim, bilo nebitno. Kad je krenuo, ovi tinejdžeri dolaze, trče put mene, što je rekao, čudo. Ja stvarno još nisam mogao da vjerujem da sam mu predao i da je uopšte uzeo to. I na kraju, znači, ja sam mislio ta zastava, nisam imao stvarno nikakvo očekivanja. No uprkos tome, zastava se zavijorila na Anfieldu u rukama Gerrardove supruge tokom oproštaja ikone Redsa. Vukoslavović u prvi mah to nije ni registrovao, no uslijedili su brojni pozivi. Prvi Vuk iz Kotora dolje zove me, brate, si li vidio ovo? Ja kažem, nisam, ali ne mogu da vjerujem. Jes, brate, tvoja zastava u VIP loži, Aleksi izbacila, znači ona je stigla kući, oni su je kroz kuću gledali, držali, vjerojatno im je bile interesantne i tako. Još ne mogu da vjerujem, pravo da ti kažem. Inače, fanovi Liverpoola u Crnoj Gori udružili su se prije 7-8 godina i sve ih je više. Mi smo kao grupa počeli, kao što reče Uglješa, da se okupljamo 2008. godine, tad nas je bilo možda 10-15. Kasnije smo odlučili da napravimo našu fanpage stranicu na Facebooku, ona je u početku imala nekih 20-30 članova, kako smo se sve više i više okupljali i reklamirali, taj broj je porastao, sad nas ima između 300 i 350, na okupljanjima dolazi aktivno između 30 do 50 članova, a nekad možda i više kad su ne imali jače meče protiv Chelsea, Manchestera, Evertona i ti derbi. Ja sam počeo da navijam za Liverpool na jedan dosta čudan način. Kad sam odrastao, tada su hit bile video igrice. Sjećam se da sam sa bratom igrao i da je tada meni su odlično mi išlo sa Ovenom i Heskijem i tako sam počeo da pratim klub. Zainteresovao se za istoriju kluba i vidio način na koji oni cijene sve. Generalno oni povezuju ljude i rade na tome zaista i cijene i znamo i dvije velike katastrofe, tragedije koje su se dogodile kako oni cijene porodice tih žrtava. To mi je sve bilo zanimljivo, počeo sam da pratim klub i da navijam, zavolio sam ga, pa eto, rekao si dosta udaljen odavde, ali mi je pri srcu. Branko i ostali priželjkivali su da Gerrard osvoji Premier ligu, no taj san se nije ostvario. Imaju još jedan, a to je da Crna Gora nastupi na evropskom ili svjetskom prvenstvu.